nyame nsuro bibia no to bibia zola ho te sen ba se yi adom nyame nka ho ba no type screen so ele ye bedin komo baby bia wo bia me chia wati ama se wa ho te se oba no abola avone type screen ena ye kwasi da fro bi no bi fro bi si the warrior prophet gidi no fro asi edu kwatwe oni ba se no asi awon pe oba no type screen say dom nyame ode na basama Moses say dom kase siremu se gata nyame wo so ne ho ane malama tudu ayera wo nyame serebu a won se nkyira ya chamfo amani ampo nyame onim ne mani ene de won fa won fi adum nkwadum enhyira enko nhyiram musuo nka do pa wo seye onipa bi e ka ne nko ne wani magu ase onipa bi e ka ne nko ne wabra pasen onipa bi e ka ne nko na wawati na David say Ewurade ne mehwefo na hwere nhia me da biara da wose na ba ne pom ane kyekere me wure entimi na mesum ka bi pom mpa Ewurade ne me wo ho ene da ye odoma nkwa mu a wache onye okiri pegyafo Ewurade ma wonsi utrase wabrabom da asa yi adom nyame a wode na basama Moses yi adom kase no esirem sie gata nyame wo so no ho ane ma na matudu ayera wo nyame serebu a won se nkyira ya chamfo amani ampo nyame a wonim ne mani omwawo onton supangu abraboso ene ye kwasie da ene ye kosua ene kwasifuo eda ai akosua ne kwasi mu kales aya mu yusu eye red mo bofu a odimu animu kan eye bofo pani Michael ai mo planet mu fiso mu yo wia mo element adamu mu eyoja an enti kwasie dafo wo mo ne enna ne nyina abakan basa yi adom nyame ode na basa ma Moses eyi adom kase no ofa mo mfiri adom nkwatum enhyira enko nhyira mu tumi bi ada sore wo mo so no dafo pani ensore ntia sa tumi no odom ankoma ema ne enye ho wate onipa bonefo bi obeye na dwenso obesore yetia ho onwati wati no onhwehwe ase de odi udin na munuro so de odi udin na masofo so de odi udin na mu ayi ensuo so osora grada na osora yere mu entonkyere musuo nka de opa wo seye yobosuo onipa bi a wo pa wo seye onipa bi e ka ne nko ni wani magu ase onipa bi e ka ne nko na wo serew Ewurade ma wo serefo nserew da biara da na wo ma wonyafo nyawo da biara da onipa bi e ka ne nko no apratete apansam onipa bi e ka ne nko no wani magu ase onipa bi e ka ne nko na wo de wonse hwew yefunu so onipa bi e ka ne nko na wo de wonse guti basa yi adom nyame
entua ne soka na yare bi eseno owuo bi eseno edambo bi eseno onfa nche wode nasefo odomankoma enshiro bibia no nto bibia na monsi ene yebedi nkomo ene yekosi da ene spiritual Sunday ene ayada bia meka ye tire sunsum akonya so de ne edi sunsum sem na eyede ebro na ene yesu ade afa abakan ho ene ye kwasie da idie kwasie da fo mo soso ne ye abakan ewo na awotwenim enti ne yesu ade afa abakan ho enti wo ya abakan a ana wonimu nua pani bi a otie me amepa choma ne ntwime ye fidie no na wontie me na abakan bia so nkonua abakan wan sode wa brabo ma undi yie enti ko busuye mu a aya na abakan fo ebre abakan bia so nkonua enti abakan eno nti ni Israel fo no omo wo rituals a omo yema omo abakan no so yase Jewfo no to so afibia no omo bo afore ema wo omo makan ento nipa bia no wo no mo a esese wo ma wo mpai bo mo yede na wo sore so yase wo ya abakan na wo tie mi esese wo sore because aya abakan no abakan fo enta anyi so yase abakan fo no omo nta anya den enye yie enti no wo ya abakan na utie mi a esese wo sore wo ya abakan na utie mi a ena ye wade a esese ye yema abakan ye wowa wo na ye first born ye wo amamre bi wo ho asese ye yema wo ya anya sa de na ama wa bra bo nsi wo yie enti ni bebre wo no ma wo bre onim de nti a wo bre no wo ya abakan so tiase obu a wo bre onim the reason why ya wo bre so tiase o ya abakan bia sunkonua so ye be ma so ye oba enti me pacho mama ba so munuti wo ho na edu tema mo bebe ma no mabom mo anuti wo ho ni yi ma firi so okay pacho mo enuti oba so ne wa anuti wo ho a me yi wa firi so ene sa ne yekon oba so ne onni question bi ebisa ne yi wa firi so tiase sa ne yekon enti abusuya abakan bia sum konua abakan bia no wan sore a wo besum nua no nketwa sa na abakan eyeden etie enti ne yawo ade a wo ya abakan a ye yema wo se akitofo bebre ato niam bebre ato akone eno nti na akitofo ebre no so tiase because niam a wodoma nkoma epe no omo nyama no enti mo bebre so tiase unum say ye wo krampa eni 40 days eni ho kwan se wo kwasori fie wo na eni 40 days eni ho kwan se wo kokronkron bia ho wo kwasori fie but o Kristo ni ewo na wotwemienu na wotwemiensa no akogina so de fie na kwatina so de fie no de ne ba na koma sofo tunidi ma me won say aya da bia me kanu na grada aka say lack of knowledge my people perish etumba perish because knowledge ni nya den eni ho nya me frɛ no eyesunsum ene atom wontimi nka so makosku nti no nyame afrɛ me no enu nti na adifo bebe mislead enkrofo no untimi nka say makosku ntimi nimade nti nyame afrem there be doesn't work that way unyame frɛ no nyame frɛ no eyadom eni nyansa eni nimdiye sa nyame frɛ ye de etie ode dom wa na ode adom enu nti na sofo bebe mislead sore ma no because no bi bewo the Bible na me no mi enu gina kire ne say eni 40 days eni unkwan so nipa ne ba sori fie ye ba onipa ne so ba fie Bible ne so say eni unkwan se agifu eto asori dem ni etwa ho hia ni eto ho collection enu so no ye Bible say eni unkwan se wo yo Kristoni na wo bo nyame dia wo wi preku ne so asofo eni wi preku akese asofo eni road ross akese e wo ye man mu ha no enti na busunya enti na de nyame mpem se ukoji tumi bi ana akoji honhom bi na honhom ne ka se wo mpe phone anu di phone ko to ne so a eti bi so pese honhom ne kire ni tumi kirawo
wo bi kase wo mpa bibi if wo kura nipa ya wo gina so a wo tie mi wo kase wo mpa ade we no ni bako no ye kire wa wo bu mfu wo bu befu nipa ko no saa no wo nyame tie so tiase hwe titi mire mu no enne enso de bebire ho nyame honhom ni ho eno nti no osofo otimi de obi kuntu hypocrite na chi ni wadi no neto so nyame honhom wo ho abi be pia be bom mienu asom mu mienu be twahwe awu enjene ya to niema bebire ayeden ato akone e wa asodi mu ya to niema bebire ato akone wa asodi mu first ko asori a o si abofo nti kata uti eno ko asori abaduku umaduku so tiase ene ese asori o mu baduku ye nkura asefo ye o mani mie hwe nyamesom nya ni biasem o nyamesom enya ni biasem said ye will be kwabusum fi owro ne mpaboa wo konfo ebosom ba wo ne reyin. Okay, Jesse say ne yiri ne okohare okonfo bi o say is true. Jesse o say na ne girlfriend your konfo o say ne bosom ba okonfo ba o say ne bosom ba owro ne ho echiri ya tutu niam bebre ato akone e wo nyamesom ama ye bre so tiase enye nyamesom so akosore dem wakobo mpaye akosore dem address do dress yakokire nyame yo so tiase eti esese ye maye ni ye dai eda ho no ne Jesse aka no so is true woni fetches presibi adi tipen inti no the American is true okay inti ya be found na Jesse be found na wabaso na wabe share ideas no ayeden wo experience with a fetish priest or mfo ba no ko twempra na be found na wabe share ideas na ayeden amayen ejabusuya abrabo na ye gbo no enye tirara se de ye amenu mienu hunu se eye tirara no ya tweniema bebre ato akene wo nyamesom enu nti nyame honhom bi ani aso ne dem hodom enti wudi nsamoni o wudi bone kura mpo na hwe nyaw titi mire mu no na ura tempo a ye de ahoma so usisi ni atwetwe ahoma no o maaya ye nim se wayera ye ma ye ni na wo mese ye ma ye ni na wo na nyamesom se wunti nyame ase a wuntimi nsu nyame eni nyame otena bodiem anadwi me kire wo se wo nyame otena bodiem me de emfato ho me ensa e ma wo se wo nyame otena bodiem uko Israel hifasa no mo bompaye leaning wall na ye de eyabuo woko ayi ye fenese Saudi Arabia baby a emkramofuo ekọ Kaaba no eyede en eyabuo mesi wo nyame wote na bodiem lack of knowledge you perish entino esese ya ji wo nyame abode ye den edi na de nyame so ompe no ma ye nye nkire no so because wo mpe bibia ade na wo ye kire no o nyame wate ho wate bibia ho nyame wate ho ene se toilet class nyame ate ho ntese udi ene mu ni so diase hwe misi emena so se esese adifuo ebeka nokure ekire akristofuo behind the pulpit. Me say, watching me teachings we are actually behind the pulpit. Behind the pulpit. And me also say, say, asofo beka no kura kire kristofo. Na mo ni ya den eda ho. Na brabo na ye gbo no. Enye kira na. So udi agoro be ye den ebidu. Into ya bakanya. Ese say oh sorry. Abakan bia so ne mame nkonua enti nyame kan me pacho kan mame wo say wo bibia no bebie yefuna no Yesu Kristo ne kura me no mienu si yedi na chi a yeso mo no ye ni Yesu tutuo pe Yesu mo jankasa no
onipa na menu mienu di na chise ni moja nkasama ye me pato ye wo no me du ko New Testament aya asofo agimifo ni bi sen sunsun sodefo ye yi wo Old Testament na no eseje se minimu nyansa na sunsun sode nyina omo hene ne me ai eno de se kutu se ba we nya omo de ni bia wompe ahenche no ye de asoa no so yasin omo nyina wo mo hene ne menti no me chiraw me yi asem na fi New Testament new hona ena me yi Yesu Kristo na me se me no mienu ese me no mienu ese ye di na chi aye som no ono kra ye wo na de na ye ma no me ti sunsun so bi fu nyina no omo hene ne me se kutu se ba wa wonti ase no ene anodwen kotopum ana akone kwhyew ho ana akotojem sunsun so nyina no omo hene enemy se kutu se ba enyo omo de ni bia to de ase we metatron akande because bofo ne di na kiro no oyo hene enti ayami o hene soso enti sunsun so fu nyina no mesram mo hene ne me wate mo ye den kra na ye de ama me muntimi nya ho hwe o chama be di keke to de ase yes ye nti obi a case ye fita akoba mo ka ye hwe ba bi ezisi nya ya de abegira ho atobi kan ye ngo ye should be Luke 2:22 no was na wana hodra na dru ye said the most embrace no was wana hodra na dru ye said the most embrace no odi Yesu Kristo ko Jerusalem wodi Yesu Kristo ko Jerusalem say odene koma Awurade odene kwa koma hwan odene kwa koma hwan odene koma Awurade said ye watchro Awurade mram say said ye watchro wo Awurade mram is a law law. It's who you Christian here, you have to obey the law. Said ye wa Ghana law ya achi aga that akwatum. Sa so ye wo Christianity law ofomo a e de how ba wo so. Kan ye go. O say obema bi obebie yefuna no. O say oberima bi obebie yefuna no no. Ye be frɛ ne kronkron ma Awurade. Na wakɔbɔ afɔde sɛ de etie wo Awurade mmirem. Ajankuku mienu me pa cha wo nsi wo so be ma bi obebie yefuna no no firstborn bia no me pa cho tie ade esese ye yema wo tie ade esese ye yema wo no wabra bo tiw yie cha no wabra bo nsi wo ya fa ko hye obi o so tie te wo babra bo no nye yie ya no wabisa wo maame owo me pacho owo me hefa sa na ade me faaye odi me ko aduro so me ye bagina ebia donko bi dida wo ha no abisa no ebia no do ko mala bi odo ko ye bagina bi okoji wo abosomma okoji wo nsuo ho etese wo bisa sa niema ni nyinana na wo hunu ba bia wo de wabrabo ne ye den efa na ogina so de mututuo ne de awoboa o etuo ne de anya de ekọ ne na kochena etuo ne de enko eno de na ka kire wo se kutu se bam enya de etuo na wo to no ebekọ tedu mine bia ebia wo hu mark donko bi dida wo ha onti ase bisa enya wo anu ko aduro so me ekotete wo de moto hyehyehye mu ma wo de ya na bia donko bi dida wo ho no mu a mo bisa ebia kwa no ye bagina ebia no ya bosomma so ti ase ebi ko ba wo maame wo no odu ko je atumi bi ese tumi ne hwe no so afi bi obema no wodwan o maame so antua etetumi no odan oka obi wo no ma wodan no obi abedi no onti ase eye bosom ne na edi wateka atika o sa ti pe so ti etwe ene ma bebre si wodi pa kwa mu a omo nti ase o skini ede ne o sere so ti ase be kira media yo se no eno ko hin wa masore so wo bu ya kwaji wa bosomma ya kwaji wa bosomma no tumi ni ba be walew eke so be walew tedeka so yes so be walew eteneka enja na gbobu obi kini spiritual knowledge sa enko spirit bi awalew spiritual knowledge obi kini nkwa ni timi se no tumi bi awalew tana dwo no ba be di unu ateka free because o ma me ka se afi bi o ba be ni odwan okose ebo hye no kwa ni so enti no se kutu se bam
obebo ade no so paada anadwo aye den ama kan de enkoe Asina wakoba afode se de tie wo ade mram wose wakoba afode se de tie ewo awurade mram wose agyankuku mienu anase emro no mama mienu famra enti wahu niema woye abakan a wode kɔ awurade anim ema osofo no eye eniema ye de emam an nti pe osofo wani osofo onim kurom so tiase pe osofo asunsun kano adom kano na wakyida wo se eha na ekɔ na ha na eba so tiase se kutu se bam abusi obi wo kwahye mi bisa me pacho ya bia tum obi bia wo kwahye mi bisa no one after the other why. Hello, Papa. Good evening. Good evening. Me pacho baby I want your morning and I see evening and I feel no free camp aba. O feel by for camp aba na dey action. Yam quiet. Hello. Hey, ni good evening, good morning atiko. Good evening, Papa. Good evening, I'm calling you from to saying. I'm missing your mission at on your akoma so ade ma. What? Miss you. Okay. Papa Mpacho. Me manu. Me tosu mienu. Papa mama na me penny. Okay. And this way. Yeah, me I be some miss or ye man and manana. So yes, wa nyama wo dia just obey. Why? Be some man no wa nyama wa. Me na me tosu mienu wo me mama mbanu. E tu ya bakan ma papa. Me papa mama na me penny. Yeah, wo ya bakan. So yes, to abakan bi asun konua. Enti na abakan bi na ese wo sore. Abakan bian we abakan bia ese wo sore and abakan for ya brabo ma chinsen di wo machi omukọ omanim no ma ba wo machi omukọ omanim no ma ba wo machi omukọ omanim no ma ba wo machi nta abakan fo ne de we abakan ya sore enna esa unia nketua no ebe fra bruchira ba na wo na wo ka kokonte unum sa abakan fo ne dura yi a omo no mo hyehye nkunwa eka kokonte wa yi na se nti awo ya abakan a esese wo sore abakan bia na emba godi wachi ese wo sore nyame ne bo yen enu nti mo ko kire se ya wo yenya ne ya abakan a wonu kropo Yesu Kristo ne kropo o ye honhom half woman be half spirit no ye bi man ne wo adwo nkoba ebi adufie ba yi dantuo mu ne ye woso wo ma wonyem ye ne ye wo yenye ebi ma anu odin Yesu no ye half woman be half spirit no me patiko kan Matthew Apampacho Ghana wonko an metimi aye na se ba bia me wo bia ya ba bia wo bia betimi aye nye Ghana nko a ba bia wo bia no obetimi aye short yase ai onipa bia no esese ye dwira Obi ka bibi ne ma anti ase. Okay, me pacho. Yesi asofu nyina mututu so de sofu maternity sofu. Sanse we sofu ne de wo kopo aseba. Wa bodam ni pakono. Wa bodam. Chese tetu akuiba ya de. Won say since corona ne ba ya ye wo panie no. Ajimisam nko na ekoso. Since corona ne ba ya wo vaccine no enkwasi asem nko na ekoso wo wiase menyim say vaccine no aya na mental way wo mu ana because wo do ani to form a since corona yi ba ko yeyin empanifu ejimi enkwade ejimi titakui ne empanifu no ma begina so no mu bu atopa papa pani obakotu ni mafo no ni wo bu atopa. Until me did say vaccine now and one be war ye no it did say bibi wom na since the corona you call ye dear anu odin sisofu bi akopo ase na pona na epo no wo betimi akwase aba hwe epo etise epo eye wiase epo e da hota no eye wiase ne da ho nje fe ni bila swaga timis artificial heaven epo ne da ho no mo no ye fe ni bila swaga enjapu ye wiase ensuo kitatumi o
epu nyame beto no nyame bo ade na po da ho do so obobbo nsu ano na oto ni di apo ene ode ne shape no mu eteti se wo hunu se epu kita tuminti no ene ode ne honhom ye dan eputu ne so enti wo se me di apo ehhehya daban mu no na wugina he me to epu ano hye no na wugina he enti apo wo ho no mo no utwa hwe police for go ba ye aduma wo po so ye from marine police ship e wo e tipo no so nyina de marine na atotototo so yes po ne da wo no mo no e ye bibi ketu aso nyame ya domo a next week ma da kire tumi a epukita and then meet here was this to so the sofufu nyina wa bodam wa was in ma kwa GBB aba yo ya kwa ji aba ya di aba ya bo ya di aba ya kwa ji aba wa mo bua o na epu ho no mo no maame epu kura mpo no woni padua no kra wotimi fa honhom nkopo ase na bi woni ma honhom e wopum ayana ebinum wo honom omanum keka wom ene bi wo honom a chese wo ze Ghana nankasa wudwa wanum ayenje wo tax wudwa wanum keka nsem obi anya ohwe so tiasi fua mirekua mirekua ntekua mirekua ntekua onu ade beka wobua o wabua wanti de mesi wonu de sese kura no Muhammad lo bi aba wase wosofo obi a wo ba bekeka nsem bi ehu nimfaso no ye ba be chew da bi obi bewu da bi amotena ho ma woni pa ko ni wo wi a afa na momo be kire next e pato mo maame no mo papa no mo a wo stroke achichichi wo mu gudan mo ni mo ma ayarefo aba 5 no da be no mo so ebewu he say ya pass lobby yes say sofu bi a wo ba be hye nkom omo yade so omo say obi bia na be hye nkom afa otitiri bi a wo oman mu ha no mo no ade na omo mtoto kokko wo dwemu no edwemufo man ayamo fra mo hye omo nkom edwemufo man de nyame nyi omo hu bibi nkyira mo so because omo ni kapre ena omo ni 1000 ena omo ni din enti mo bo mu din a enko ba bia yes for your information monte ya media me be broadcast wa mam ya pass law bi say sofu obi a wo ba be hye nkom an hye mpanifo no ho nkom ya be for parliament am wo ba be chirem review ma me kai brofo no me pa chew me be po me kai brofo no te monti matofo no mo nti brofo no mu ni makenkan ya yi me ba po me kenkan brofo na kyerem no ma hu no say no empanifo no so ma brem ni ne we bewu ene we be yesay chesi helicopter e kwate hwe yi mu ma ni panya aso wo kuro mu ha adai mu mi anwe yo na nse kwa bi akwate ahwe obani foforo ko ma koma no atu Kenya yi obi ebi akwate ahwe US kwa ebi akwate ahwe mesi mu ma ya nwene yankwa mu mi ya na so titi pray ya akwati ahwe kwa be nkruma pray ya adi 80 years ya akwati ahwe mu atofu fre mu ma pray ti we mu ma ya so kodidi wo media no so adai enkrofo na omo awu mu ba kofo ma ba na mu ma ya nwi yo mu ma ya nwen nye yanko an ye pray akwati ahwe America for so ajo mo de ayi Kenya for so ajo mo de won do mo nya dan pray ikote wi ye mo ma ya sonko adidi yese ye de mraba yese wo sofo bi abakoso opani bi hu nkom wo beba review a parliament wo so motima for de mo no mo kan yese mo kan ye nje mo tax yese mo ka de ba ye be frem age mo tax ni mo hu sakafu si ayi shefu
shefu mo husaka fuusi ayi shefu apompa mayi enkankara ne enade atihye mo husa de mo kwako mu na mo fie de mo ko gina entokwa no wayi ayi French Russia. It's about time one. I just a moment nipa ye den edwene abrabo na ye bono wo nipa hia nimudie nipa hia wisdom nipa hia de be ma na abrabo akoyie nipa hia se wote bone bi mu a wo be sakra na dwen so tia se ebia na ju obi tie me obi yiri enufu hye nanum ni wo tie me ni ma bo tire ni wo yi afiri nanum ni wo ja oba na ma ne ko ni kunu ho enu na nipa epetie. So yes, yeah. Muda mo ba to talk game nko a. Wo be bo game. Ani nsem kika nko a. My aso nwe no baby a be bibie obi a hyenko. Baby a be bibie. Pray kwate we mo mani pasum nwo ne da. Ene yenko hunu we di kita Ghana safua. Yenko kwame nkroma krombo baji fa hudie ma ye wawu wate. Wo bi a bewu. Kwfa no tia yi. Kekete chenyi. Wodo kwa wakwa. Kwa jisa kwa baby kwa muma ya nwe wate anyway ni kita Ghana ki empanifo no monko mo ho me pat asofo no mu kire empanifo no se poku ase kwa na anwene na sete se ahyewa niya ha mu no omuma na ye womu na ye poku ase kwa mu ka sa mu ka sa ende na nchira mo so and Ghana ki kita we Ghana ye di bibia ye spiritual and ama wo mind AC apene empanifo ni disikabo kronokronpo na bibia no haba ye so a spiritual bibia spiritual anyway kita Ghana safwa kwa me nkruma kro baji fa hudie ma ye no kra wokọ konfo no tia won first ke dwaba ye okọ ya santu a wo ba besi a wo wuro ne dross gu ho emu dade ntoma okura wokọ timuma ye nwe wate obi abekọ yesi adasa ye ya adasa ye besa afira sasi so mundu so nwemo ho wate ene obi wu a ni obi aye ne ho ne niam sekatu se de oto force wayi kantamanto aye nto de apompa montale referee wo be kire hot nest na fade ne baaye no wa hunu ka aye tan meme de ye machi and yes ensamfu ahi kanawu it's about time one esese ye ma ye ni ye den o anyway ni kita Ghana safwa enti mpanifo no mon kan je mpanifo no se wo mo mie bi adwuma na Ghana mamunu no anya bi nye wo mo mie bi adwuma ni ye kwan anwenwe ne tete se ahyewo ni okotena yi Senegal afa ni waba Ghana ye kwan ye futuro kwa na ekoni pa nim eno de mo nkyira wa mo ntwo ma dwen siso kwa ne Ghana ki kita no kwa me kroma ko je fa hudi ma wa wu ko obi abekọ owu kakra bi ba mo mani pa nya sum due kura wo man ni mu anyway say ete ya ti group bi a wosofu bia na oba be kasema enimu no obehu de ra be yam e ba be tinyam ye beba abe tinyam wo be mu be hu si yes e ba be bom zanzama. It's about time. It's just ye me ye ninda home. Youth na eba no. Omum pe bibi kakra nsi wo mani so na wo nye. Yo my Ghana odi wani koto pani bi so a obi eni obebu awu. Obi eni wa wo ba be bi adwuma asese mu nyina makogum. Ghana wo betime wie school, university. So one fa wo twe ankoje golf a you nya adwuma nye. Chot yase unya hwe nye. What minimum for be broma wie school mu ti fie. Ghana ye whom you know. Wuni mo bia yemfa unko se be bia yemfiu. E me ma ne kura de so mu ni hwe amode koje. Mu ni bibia amode koje. Ase edu ne Ghana ne sene. Ase edu de ne yo sere. So ti ase. Mu ni bibia amode koje. Hwe wo ma na ewo mu no. Ai drum na bia na so fo mu jimi sa no. Wo ma na ewo mu no wo ma no hwe nkoso o. Chimunya study mama ninda ho.
Obi betimi atue school fees say university. Or the ton credit. Not the ton credit. Not the one co school no. They are bro funya no. Last me call banker. Me bro me the my message spell. Which is Mr. Minimum spell you. Minimum spell. Hey, people me that spell. Which is Mr. Minimum spell. When you know I go to school. No one knows what the office. Me feel from na benti minimum speeding spell. Eti mami se one spell ya me no me si eti ha na si eti ya ko so hwe mi obi bae so yes mutie wu ane de protocol amamu akochehye hye nwuma mu ye bebo mudi mamu a ene spell mami ye bebo odi mami a ene spell mami obi wonim de obi onsua de wakone sim training ye impost ni da because no we mie ni Bible ni ama obi amfa bibia anhyem adaku a awa mie na adaku a Bible nim ama obi amfa bibia anhyem nti no wonnya dwuma na fe no adwuma na oye school na okoye no nursing training na okoye no wo de abe ye meat pie ton so that's it wo de abe ye meat pie any atwomo eton so yes ye it's about time. Mama money now. Mama money now because no said ye o man na ekoso emu oya. So yes, emu oya. He abrochire nyenyenye no benya dwuma ye. He wan ko school kura na la sumi la kura na bosumi nso a wo benya. Gana hwan aprapra he do ko prapra. Gata be mu no ko prapra. Gana pen ye kwan a contractor obeye Ghana kwan no. Gata obeye nsuo mfam. You kuro no. Contractor obeye lo kwan no. Ne gata obeye nsuo mfam. Monti as o chamo me family me nko kirem. Papa ade ba ko amehu ni se Ghana ho. Adwuma no wo ho beti di obeye ni se odi adwuma no nipa no ba apply adwuma no odi be ma no kwa no. Eye bribe gie ne fa to beji golf ne. Yes. Enunti na amankura ni nya adwuma ne nya. Beti adwuma ne She boy ya immigration officer ya yakunu. Immigration officer na danfo ekunu. O say na danfo no ene ye oye pani e wadwuma nim. Enti no amanfo so mo pe immigration. Ene wo je mo 10,000. Ene wo de abere wo enti no se wonipa na ba police mu na bia wo gini sika obegina kwa wa onsrasra de obesrasra de ateneka so piase obesrasra de ateneka ene wo gini sika ne ma na danfo no aku no na danfo no a woni ni wadwuma nim no waku no enti Ghana de sisi ya no me too me investing se ma anya adwuma anya o and me dey hwe nantwie me dey nantwie doctor enti se wan kopa adwuma bi anye no ka se wo de wani to abaya adwuma so de a wo be gba aberewa enuni asem wo yi ni so ya be burum ti se Pentecost ban me wi school ya ma anya adwuma anye e me de ko hwe nantwie me de ko ye fulani because no we are crowding from edu ana no man tu a obuada ojina ho enti no anima bi wo hono mo a ye kuro na ye wamu no wan kotua bribe a hwe immigration officer yi wakotua bribe no agege ma wo so na ye panin wo na betima afan crofo no enti jisikan na ebie kwan no wo jisika na wafa ne so mra fie ni wakunu okuna fani nyina enti no ya na toda bia no odinyo ano eye tin obi wi school a wako school owonim die sikenti metie school fees sa misia legon metie school fees sa oh lectures awura me kwa awia me kwa weekends ni na me ko school ankwati aga emi di si e ma wie sam akona tanu ami di si
Echi na nneɛma no bi wɔ hɔnom na wansɔre a ano ɛyɛ den papa. Echi nneɛma no bi wɔ hɔnom a ɛsɛ sɛ wosɔre. Tini saa nneɛma wei asɔfoɔ no mo ni mpanyinfoɔ ko sia mo keka nkyerɛm photo nko a mo nom ko twitwa. Mo do mo nom ko twitwa picture ko scam akɔ abɛ scam. Oh, papa na akwai beka ye no. Mo do mo twitwa pictures abɛ scam amanfoɔ. Mo no mo twitwa pictures abɛ scam amanfoɔ. Anyway, me na me dele man. President na me dele man. Oh, we na me dele man. Mo no mo twitwa pictures. Ano na na ma kan say yes, it's true. They are like that. Okay. Because I'm no man job just all the coscame and amanfo. Or they got to the Jumamujidi. Oh, men, I'm a dealer penny wing. When I'm a dealer penny wing. When I'm a dealer penny wing. Tim penny for one to sono. Mudia Jamohua. Yeah, that to the beer just a moment when he had the rap. And while I am accident, woo, Gasson contain. Amanfoɔ bɔ mpanimfoɔ no ɔtɔ ma kɔkyɛ abusuafoɔ no ne timi so mbɛtimi ayɛ wo da mo nya ne bibia yɛ honhom bibia yɛ honhom na mo so te hɔ si bibia so yɛ honhom na yɛ network nya yɛ honhom MT obi use sika yɛ honhom network ya mo di yɛ ho sika ɛde yɛ tax no mo bɛyɛ ne yie no ɛyɛ honhom light yɛ dundum kanea yɛ honhom Ghana pen obeto prepaid we need dama light off. Na ube ye be so no na prepaid nasa. Because the prepaid na fa he. And the prepaid na ba no mo di moti asemu. Because I am na e me nwanwa. Prepaid dia na December mo de buy and ba o mia prepaid no de buy me gisi moti asem. Na no odin. Wo toku su anasa. Tia ba o mia prepaid no de buy last minute no. Hey, doctor, me bacho, Dr. Bomia, who the motia say, prepaid in the manner. It costs an annoying. Utogu sua nasa. Utogu sua nasa. Utogu sua nasa. Aden. Like. Sotia say, I know you. Media almost as so for intimate country, Madame Babaka. Sotia say, me minimum picture. I cannot cry natural. What you say? Mema no kore na ye den dead. Cause o mind na ye woman. Ye nyina ye man. Ghana ye ni baabi akọ. Ghana ye kuro bi ye mobbo ankasa. Enkure twa ho hye nyina ye nto omkasa. Enkure twa ye ho hye nyina da no ye nto omkasa. Hwe yi ye firi ha ye kọ French. Yi Togo omka French. Nigeria omka yi Igbo kasani broken English ya yete. So tiase encourage ye ho ese nyana nto obokasa. Eti bibi si wo man ni mu a ya mobo. Ye di ba bi akọ. So tiase no conforce kuromo na egbo a watimu bi. Tasofo no nkopa dwuma hwe wo ye odifo. Na wo adwuma ye. Na bi nyina wa ye bizarre. O metena TikTok nkan kwase asem. Uyo diwe ayahwe adifo na omu wo mu bi ye no mo no omu metena TikTok nkan kwasa asem da ni madifo bi a hwe odifo ya last no ye obapa fundraising the fellow say encourage my real friend omu say o metena TikTok nya sa ne because why you busy o wona dwuma ye nya fe no obesresre coins wa TikTok nya fe no obebo game wa TikTok so yes here Echino, so you different now what you may be ye who met TikTok and ma make a count was some messages and come open you we me won't be whom now. I was young Bachobu a question me be some Bacho, young your topic in the swine. Near do my tea and a yampong. And a year at the Abba Abakayon. Yes. I must say, who use MTN and MTN now use MTN. If I try, I'm the best spirit. Spirit in a Emma network in us. Yeah.
me cafe, a back kind no. Say, if one my mamma no, was no one dim. I said, I was someone just a man who bad penny for no. Yeah. Yeah, unimua, yes, sir, yen kite at ya tempono. And no quine panel. Ain't you wouldn't know who it's a some ye. So, yes, and the mammy phone be on no more, or Kojiwa Bosuma, or Koju Begina, or Duko baby, on can of correct. I didn't do year last minute, nothing Wabeka. Sadia saying, and no quiet. Ain't a yenny dream may be a farmer making us on the wall, and then in Contoka, Fanetinas, any monk come. Manim Bisan a corner of France or woo. What you be, or what you baby, or who do call baby and now, or ye be man. Bisan or catch it out. Because we ye are one or the hen. 1 year the other son was register. So to see. We are in Kakranka. It's a bad time for no. Say, I know more money to and a moon beer. And calling me a more my son. No more so much in your could see sad and no quine. Sanity. Papa, me some questions since young Pacho, my coupus are media. Okay. Busa says here. The Busa, my missus here say, or could you me feel baby and answer when Yemen or the Miko baby was sick. There be no Yemen care, say no more call Papa Bigo. And a papa titi to the man, no, Benno, yen or Dibisaya, and Tinadia or Hono. Okay. Papa ne papa ne man a drone na bibia ye okay no kodana siana because no so obi chi adro bi maw ana obi ye bibi mawa ese so kodana si so yase no akoyi hu afiri ade na okoye yenim so wan kodana si ogusu hwem wonim tumi a ode tie haban ne ma so yo dunsinin so yo sofo so yo konfo so ya akaida sana ya neti was your woman we na papa na okay enti we no ete so kwa bisa na wo ye den uko bisa ai we na ya bisa enti nyame ya dom abisa mre edura na wa ba we ye den abebisa nyame ya dom so a next 2 weeks yes 6 hours protection. Next 2 weeks, yes, 6 hours protection. And yeah, baby, 23rd, no, yeah, baby, and 23rd, ne dear, 3rd, yeah, baby, and only yeah, ben once was she, if you go your woman, another insu, yeah, that's a power pass power. Aye, yeah, kid, I knew. I know the ammonia being yet. So I'm on the phone there, 23rd, the ammonia being yet. You cause you win the your friend. You are Magani, I pay Allah, you are Magani, you are Magani, aye, I pay Allah. Daddy. Good evening. Basaya the Madaro, my morning. Pombachonam says, Abaka Samno, said Nipano, Yawon, Yanyamana, we need pa still no ya. Yes, as I say, ya won went to me and ya when you see a yamam. I say, be a bo. Any formula, any year be a it me done. Pachona, my second question is, and assuming Uncle Wire about first one, and I wouldn't know and BBC maybe I wouldn't in your view. And 1 year up where maybe I am my Alano, yeah, I can't content my column down in the way. But worry next of Bano, or about for in the way. 1 year, mano, and this a colony, a bacana. Ya or ya bakai or my man aside in Tesso, your man. Yeah, okay. When you are not just a once and for once and for all, we are when you be copying that will be. okay. I am Mera Yamini boy, young. And you say, be a sea yap, be a teacher man. What a tray say. I do win.
as I see any sing. Adeɛ wei as I see any sing. Adeɛ wei as I see any sing. And into the Yesu Christo cry ye be man. So the okay, can you say I know ye be my man for Kaswa? Okay. Now I understand me patro me found na wabetchere stay away yema a man for Kaswa. Kaswa one day. Hey, Kaswa the Omajidi in Bonio. Na nsene hwadu kakra na ka bibia bewu Ghana ha bia kokra ka so afo. Okay, next question. Good evening. Papa, Mr. Bisha, sir, maybe a voice as come and your woman. You will be as your body from Yazoo. I as a one. Story about Canada. Yaw yabakan because nipa no wa metenase. Enti no obi wa ye wu awumawu obi wa no di awumawu. Enti no wu obedi kan abegina no ye begina. Omo ne yeto omo asase asa. Ya brago. Kwaku kaya. Kwaku musi. Ya brefo. Akosia dagati. Yeah, say yes, abakan adi ni bi yade. Emma, sir, because we abakan. Oh, say, Sadia ni anya ma we ma obstacles bawso. Uko wani ma na obawachi, uko wani ma na obawachi, uko wani ma na obawachi bu ma on tia siesa. Onim the reason why eniema kutia no. On tia sie. So yes. Enti abakan bia sunkonua abakan bia no usunkonua enti ya abakan a esese ubisa wo maame ebia no do ko baabi okọ so koye bibi ma okọ ha koye bibi ma okọ ha koye bibi ma enti esese ubisa ebia ko difo bi ho obompa ye ma e na wo fa afuru wakọ ne ho wakoda nase na obi ya osunsu nipa ya de ma na okoda nase wo yi hu free apam biemu sana ya netie. Yes, next question. Hello, Papa. Yes. Papa, Pacho, let me be say ya wo abakan na ya nyama wo na wo ni mfie so na wo ye ba wo be hu nukure ne se e bia ha na kwan ne da no na wo koye ma wo ba na wo no find the house wo bisa wo chi ama ya ma wo ana. Yes, e kwan da ho because oba ne de na abeye ye wa madwira wo ho. So yes, eno no e ye fen awo echi ahodwira. E se se ye dwira. E cleanse. Because oba wo a o de ba loko ka akwala no. Because oba wo a mojagu no o de sakwala ni mu. Nti e ye awo echi ahodwira. Eno bi wo no mu a ne placenta no anko fom obi wo no mu a odipache owuwia odipache ne placenta no rough eno so kita wo ban database woni me say placenta efiri emema honom emfiri ma ne ho emema ne cells no ene form ye placenta no yes. Yeah. Wow. Say me no me a doctor. Me a doctor. Aye. My doctor be a catcher. E me cells no. And a form ye placenta. Inti placenta ni mfi ma ho. If me man ho. Wow. So yes. E me man cells no. Yes. Inti the placenta no. Ekita. Enu na ema akwala ni nya be man DNA se ne ba no. So yes, in the placenta ne de eye wu database enuntin aboa owu wie pe no awe ne placenta no yeah aboa bia wu wie a owe akira de no na ntwie kura owu wie a owe awode no Wow. san entiemmoa omonwu a omawode enka fom esan ko mu back. Wow. Because no enunchi no bitimi ekofa awode
no de akoyi sikeduro because no wo a obi be fa wa wo de yen obetimi de aye sikeduro because no unshira wom e carry o blessing nyina e carry o data sana ya net nti hu obi no ye kwasampani anya ne fault ha hu obi no ye kwasampani wo ya hye woni anya ne fault ha e tore bia na ye nkuno na ya sen sana ya net ye. That's me great. Pacho, my question back on say now can say. Good evening, Papa. Pacho, now can say. What's say anya mawa about face obstacles. Yeah. Say nipa no we nipa na still ye mana obstacles are we face it in kwala brema maybe within 30, 40, 50 years. To be chat and yeah, it depends how onipa ebia we di 90 years we di 90 years here untimi nsa meye akwala bia so yes, but you need to cleanse your soul. Eso cleanse your soul na unya peace of mind. Eso unya asundue ewo wa bra bom obi wa woni asundue ne kra na chimi mu ni asundue bibi kitikiti bi kan de na da problem kese because o kra na wo chi mu ne yenwira no ne hu wo fin so yes here Papa Mpacho, Miss Me Busami, the last one, Amico. Mika Chile. Sir. Mika Chile, Sammy Woon, and Papa no call you, one son, or your papa ne back, the penny in the last year. Okay. So your back, I say, ye be man. Yeah, well, your papa na backine. Tears or dran. Yeah. Are you? Okay. Good evening, Papa. Good evening, Mama. When do you want to sing? Papa, tomorrow. Okay, me too. Papa, placenta, Samia, yeah. Is it right? Say, after that, placenta, the oh, no, dear. As I say, a cough from because on your fruit, any placenta no assassin. Because your database in your assassin a kitano. I hope say a bit of the appeals. A bit of the appeals. And no. A bit of the. No, and no dear mean to me and country will say as a placenta dear. Mean to me can't just wouldn't put the in a way. Yeah, last time you teaching to be mammy, I'm missing a dish of free gym. The placenta and she free gym. So yes, because no one could depart ye penny the problem of black alarm. Okay. And until now saying yet he say nurse for be air top placenta no and he say no open here the wadiama. Now papa any who approach the you DNA. Yes, will be san you have right to ask because I own who are there. Because baby I am one when I'm we are no more the better box will be more papa mu etwetwemu hwehwemu say ya de bi ni nyem ni mu a no more the two box will be mu nyem the two container kese bi mu no more be fa. So yes, but who we are you can ask for it and not here. Obi wo no ma own misa na waja. So yes, because akwala na wa wo no. The database was placenta. Enti yanko di pachi mi ye pe. Ye de kotobo la so na bi obi a omu yesikaduro kofa. Na obana da ne kwasampeni. Obeka se o me dia my ban me wo no wantimi amobra. Wo na wa ma na amobra. Obi wa ne bafuruma. No de akotu nsuom. Esuo no ba be wale oba no. Ne bafuruma. No de akotu nchense so. Sani emani nyina ye dipache masase because ye free ni mu enti ade bia na ebe free ye mu aba no tuni ye wu asase gye because ye free ni mu enti ye wu a oje ye back enti na ade bia ebe free ye mu no esese ye dipache ma no enti onipa bi oba wo na asase kita wa fruma asase ne hwe so nyame wo soro ho ba wode bibia masase sasase hwe wo so janeti eno nti no mfiti preko pe enante asase so no woda so
Waria and son one antiso. Sana sasity. Because you get our database. Hello, Papa. Yes. Papa Pacho, we shall be more. They say, Omudika Oba say Abakaya. Now, no more Nichiba Bema. Almost say Beman in the Abakai. It's Silvisano, Omudiana, I was say, I watch it, man. Obi ono wan se wo ba o akola bi obi bie ye from pacho kan tro no man why kan tro no e ma ye na Aaron enti e ho no ase Yen should be all Leviticus 12 no. O se awo akira ho dwira. wo se awo akira ho dwira Leviticus 12 me pacho fa koma wo sofo no no o chena next week Sunday on fanye teachings ma why akoma wo sofo no next week Sunday onye teachings ma kan ye nkwan Wasi so baby nyinsem. Oba bi nyinsem. No wo baba ni a. No wo baba ni a. Ho nte nanso. Waso wo baba ma ho nte nanso 7 days aha. Ti se de nsa bo mutie no. Ti se de wabu wonsa no etie pepepe. Na de to so nwotwe no. De to so nwotwe no. Wontwa bofra ne tweti. Wontwa wose de to so nwotwe na bofra ntwa no kote. No wa ka ne Bible na ka ntweti ya no. Na wontra ta na emu de biasa na miensa. Na wontra at chadam o se so tinem edam. Say 33 days. Na abeka 7 days ne ho. Na ye 40 days. Yeah. Ma won ka de kurunkurun biara. O se ade kurunkurun bi ani ho kwan se wo de won saka. Na ma kurunkurun biara ko. Na ani ho kwan se wo ba asore dem ho. Na hodra na ne be wie duru. Kopem se wa hodra na ne be wie duru. Na se na hodra na ne wie duru ma no a. Wo na hodra na ne ewie duru ma na. Onfo odwante a wadi afe. Wo se fa odwante a wadi afe. De be bo hia fo de. Aye de be bo hia fo de. Anasa jankuku ana abroman tipa chokoto ubadi na de na de koma sof wo so fanto akola ni din ma o. Ebisa o. Okoto ubani din no. Ede na wo de bre wo sofo no so sofo ne fanto akola ni din ma o because ye tu nipa din a e na wo nyankrabia. Ye tu nipa din na onya hyebere. Kenkrabia de wo krefru ma me ye mo ne bai. Ye tu obi adin a wonya shebre ti shebre ye fa na saasi so enu ti ne se nyame ye shebre sesafo. Hello, Papa. Yes. Papa Pacho, ajra no any abakan kwankyere no ya de kro ana ya de kro so ti yes enye kokoba ni dideba so ti ni nyina ye kro bofo ma so ti yes sanity abakan no abakan kwankyere no so no say udwira esase ba on mi se sanjira ma me so ka akwala no ana yes ya dwira ma me na kwala ni nyina no the Bible ne kan ya dwira ma me na kwala ni nyina because ma me no so ni hu ofi ena ma me no wawo no oba bia wu amoja gu no so yes oba bia wu a emoja ye den egu no enu nti na me man oba wu ani hu kwan so kɔ ne ho ba obe ma bi wo ha na yere opani onum ne yiri nufu ana dwuno benum nufu ni nyina na awia no na akwala ne komodin tu akwala bia wa ye nyanga ana dwuno papa ne nufu ni nyina yes ena me ma na o ma fu na hyehyɛ no omo num ama nufu papa me ma na o ma yekutu no omo num ama nufu papa. Oh, can you see it's true? Can you say it's true, Papa? Okay, can you me patch on my fan no be share with me? See it's true. O say also saying Papa Sam I o say me ma no ma funa hyehyɛ no omunu nufuo pa o anadwo no benum afa akola no ebe anopa asese ma me di nufu nso no makola na onya binum na sa na akola no aye memre no kita ma me no una ya ne ka ne batan ha wa no eme ma no mo ye ha wa o sana ya netie Papa na me bisa se e tia de ne pluma no o de shafo ma ye shafo sa akwa na bi ya ye de nchuru ka ho
tumi de nkyene ne nso eka ho said ye tumi bia ntimi fa ne nsa meka sa na wudua no ti yemfa nhye fom kwa ye de nkyene ne nso ne ye sa enu gya da bia me say aya pesunsum nipa bia wakwada sunsum na won kyerɛ what is going on. Follow a person who knows root because placenta de a your database ekitaw any feed akwala no e tumi ade any feed akwala no akwala da yefunu na anya nanum no odididi o odidi gu na furum any feed no nti kitatumi ukoto placenta kotokone ni obi konya otimi de koya asore. Yes. No, Papa, no problem. No, Obani Benya na Bema no Benya problem. Yeah, Obani Benya be any problem or Bema no Benya because Bema no placenta no energy if you spend Simon a year then or sell cinnamon a form as a placenta. Yeah. Okay. To be one be maybe on Abraham Bassa or Winnie Huano, ye be a fin home. Or back with a wounds our pardon. Enu kwan say obabu obu nsa ondi ni huni efi obi ade hu si obu nsa no wasi ni dross ya atu anwonwan no de esi sense ahoma so indomie pant esi ba ku bia be fe na ntintan pant se boyo se kutu se bam asantifo dross and time pants. So the Asian, Wababoon Sam, Umoja dear, a new kwan say, Obia Hunu, Wababu Obunin Sam, no what a chili moja, not the Akoto dash, but Obi Bark or fuck what you would do. Umoja and Chada, because Umoja feel of a mahono. Yet almost the year near ma. One would the year near my papa will be better me the chawon kwaso. We better me the sewa brabo because of your humoja. As you say, Nipa moja pepe. Et you know, Waba Ubu and Sam, who no saya, will be departure or pardon. Papa Pacho, no question beside Yania. Yawu Yama. Bibi tu yenti yamfa mano anko baby antu omuti yedidi no ma wo mu ewo yeni asemi baby anam didi ne ma ya so nya odifo bi na oye ho ade ma eno tie you Martin yes Martin okay Papa yes na ebedi to so a Debi onyo bia no be mana to badia ma because din na ebe makwala no enkrabia ayisebre edin no na ebe makwala no hyebre wasase so enti se woto ba ni din wa nto ne papa pe na ne hyebre na sesa o se ye to ya bisidin na wonya hyebre yes nyono nya ya bisika so odoma nko sesa ne hyebre ma no because wa benya hyebre bone enti nyo bia no beto badin ama ene obi to badin wi ma ne ntu sika nwu akwala ne so eno ne enye choti ya to osofu bi wa to badin no ato sika gu akwala ne so eno no yenya ne sa choti ya si oh thank you okay ejabusia me pa cho obi wo question bi next question next sa ne ye kono Pacho, okay, me too. Pacho, me pese me bisa se placenta na ye this year from no. Ye fa ne se what compound house a obitimi di ase ho ana. Yeah, be compound house there. E bia ne I ready bi wo ho anajo ba be yi akware. So tiasi. E ti uti compound house am srew. Wo de be ko baabi. Wo akope nwura ba enwura bi baabi mkura. So yes, because I am fan chefie. Who the chefie no be who no ba ko yi akware. Se nyo fie dia. So to compound house dia fa ko bush na ko ye wo ho. Eno no de nson. Wo de nson ene nkyene. Enti tumi bie ni obetimi de nsa ye den aka. Sanity.
Okay, now me come on. Abusia ene me can for perfume we e dia ma. We a Metatron perfume. A perfume bi a ye the sandalwood na ye. A very 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 powerful. Pa. Mo hia mo perfume no. Yeah. Obi bia wo spiritual perfume. Perfume we use a. We use perfume we bia we use perfume bia wo wi as mada. Ba bia wo mbi. E kari bibia. Sana ono to so ye dey otie ena mo asofofo ene mo adeda na sisi no ma ware ho aye den no matu adi obi wo ho no mo asofo aburu mu saa wa ya abortion be 10 mesere wo sisi wona ma obi amfre no be pacho ye the love in the air aba oba wo ni charisma obema wo ni charisma mesere wo the love in the air nefa gunso obi wa woni odo enipa no baby obedru bia na ye pamono baby obedru bia enipa ngini ntum me pacho bepe love in the air wodi beku nsuo ma ye den adware wo bepe liver ka ho any clips wo charisma e kofom no any cinnamon na wo de ahye na wo de asra e ma charisma no esapie because asofo for no mo da omutu you know ade any free under canoe ho power na odi benya ware no omutu free ho omutu free so yes okay can you say it's true okay Papa Pacho yes yeah me pacho I am not contact Pastor Daniel why obekire how much ebe cost you oh often I send it audio by your way meba London and then me ba me de abro preko okay me I say me person kan me ma prebusia betua kanza na wo dia ba okay etin me pacho love in the air no e say enetie e very very powerful oba charisma e kofom me comfort love in the air man who are atofo ne wadeda wo matu ayi no power no man power nya wadwuma mame power nya wadwuma se man power nya wadwuma o se mame power nya wadwuma o mama tutu power na fi mu no mesira wo fasira obenya kuno because aya wo no osofo okoda aya no aware ho ye din pa no macho and ye pacho ye was shampoo tu ye were original shampoo tu me pacho mu pe obibia na consultation menya and then me ko ayi na ntwe trek e ba na dwo and I manage environment na wujina no pa ai me ko market e say no me business am ye no me ye enkrama mu na santima mu me ko market Togo ni Nigeria me ko form ba na ma be distribute e say madwuma amaye no enti bebrebe na gu ho ni nyina na ya wodia ai echi na me ko market and then me ko di dwa na ma ba e say no sa na me ye no so ti asin me pa to shampoo no say na shampoo tie shampoo ye very very powerful me pa to wa wo pem money oil ye kam money oil nya ya no mo de ni bio so ti asin we nya ya no mo de ni bio we no eye seal ye kam money oil a me pacho wo ye obi a wo nya dwuma e mameje we omomo ye dwuma omomo to gold omomo ye dwuma asika ba wo mo nsem e na omo use shampoo eye very very powerful say anything we eye from Saudi into eye original shampoo any actual home mix dollar and what a phone you know hinin no odman kwani basa ye do nyame hira abuso bi o question bi aye pon honest aye pon na me call trek na mabre Papa good evening. Good evening mommy Me pacho mambante me ballet kakra. okay Eti me pacho mo question kakra. yeah me too Ti pacho ya jai placenta or hospital. Then you bet me aya fa ho. yeah it's a say which waja placenta or hospital the best thing is a waja and you don't know baby you mu depart call
So yes, no a direction in power na obebo. Say omo de akoye bibi against woni akwala na. Say enye tu. Sana obeye why? Okay. Papa had you can have me sure see the bema would. All the bema you need to ask. And no all the bema and no is your opinion. You need to ask them. We here they will give it to you. If in Ghana and say you want to nurse if one jano. And they say oh penny bisa yamfa wa the amount. Near the amount. Now saying near so much on a teacher. Sanity. And you know, I think so be sour, but definitely they will give it to you because you're on there. Almost we can just on the fact. And Tabusia for the moose hadum. Bassa ye dominion, no, then a bassama, Moses say ye dom cassian. A slim say that you was one man to do. Offer Mufra Dumu Quatum, a shira and conchum, a dear be a mochibiano, or Tomancuma and Phantom. No me ye near Toya in Nimochi. Yamia Domona Domotomoya, or China de part 2 by a day, a bebre. Yamin Shamu, the panels, I'm a Motanaso, Yamin Sham watching on Yamacasi, and the Mama.